Sor Kapatisi TV. Ke State Bank of India Mairang branch kelano senyang nakabai ngobha kue ke kalikit nongpang shika Dawn Society pendeng umyong Lyngba ka corporate social responsibility hakabai kong Anita Kharpor IES Deputy Commissioner Jong Eastern West Khasi Hills District ilai don lang bansaki hagan nga program lapinlong ha circuit house Mairang hagasngi pale ka khandai tri urisau arajar apusan Usamir Kanjha Deputy General Manager BNO ula IT yu shabi kali sholampang marbanyang u President juga Dawn Society pendeng umyong kiwe giblaya dan lang hagan nga nop haisngi kikin thop yu ba Gideon Kharmau Plang retired IAS Dr. Pintingan Lin Eugenia Hadia Block Medical Officer Jong Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang ba alert san Nongburi MCS ADC kong Vivera Nyota, MCS ADC, Ba Lasbon Marthong, MCS Assistant Commissioner, Dr. P. Hadia, Block Medical Officer, Ba Abhijit Dutta, Regional Manager. Kindiat Chapang ke Dawn Society pendeng omyong. Kaninga diga seng, balayo jingit ho naga sorkar, ba kadai ke NGO, kebatray na kabentaban kintiw, yaki imlang salang, Lyngba ka koy kakya, dak ba penlong ki jingalum health camp, bat kiwe di ki jing jing hikay, bat jing bintip ki biyaday bat kani. Pin riu squat ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai cần rồi cần pa balai phi on gate habangi don la ka jong ka kan tiên khasi khardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni chu ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banya kiw yaw up, hinrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV, nakabenta ka jingmantoy upat ba.